Sinaring dewang koromamre katutupan mega mendung peteng dedet lalih munan ametengi ngarso putu bumi langit gunjang ganjing tumekaning triloku alam marjubutu inalikana saat mangkin ari sebekal ngumber mungking temor sonare epon mangkin niraide satejina santro jeget saampunan niraide satejina santro jeget nandegi ampun bujelaku saampun bujelaku satejina umat sibodeneng ialam marjubutu bunga panggelian epon lantaran ampun depak dek bektunah kangkui nyari panguripan beng sebeng epon tak antara bit boleh mangkin ari ngumber sampun ngumber padeng nagere tunjung gegono nagere tunjung gegono silakar ikuasani serangan Prabu Seksokorojo Prabu Seksokorojo ngakungi tretan si asampet Dewi Seksokowati nagere makmur gemah ripaloh jinawi nagere tunjung gegonuh nanging saat mangkin sorong kabudan epon lantaran Prabu Seksokorojo gandrung bosang de putre si asampet Retnoro Srigandi seka di masat mangken Prabu Seksokorojo bedima kumpul satejena pong kebe keraton ananging saat mangken sablun epon Prabu Seksokorojo makumpul satejena pong kebe epon dek pasepen agung catur mangkin kabudan epon Raden Brobo Kesumu si turun dari kayangan Jungkring Siloko ipakun asare ingki panikah rama epon Raden Janoko de alam dunya milai pun saat mangkin Raden Brobo Kesumu akade ngedril lampa epon Raden Brobo Kesumu alos tengkai pun mangkin Raden Brobo Kesumu Sariadu Saria Rama Eka Dima Se Saria panjenengan Rama Du Kanjing Rama Se Kanjing Rama Du Panika Rama Du Potra Rama Praubok Mak Du Kusumo Rama Praubok Kusumo Rama
kau lebu ngarama. Aku akirama du putra nama panjenengan Rama madu jano ko Rama. Duh Rama Janoko paneka putraipun panjenengan Rama. Selain dari panjenengan ten kula ongkuna pamit dek Kanjing Rama piape asarya panjenengan Rama. Tapi beda salah setong eka posang si asampeten kula posang dek reng bebini si asampet Dewi Seksokowati Rama. Milana pongpong puten kula odi etunya Rama asare panjenengan kesempatan dan kula bedi asare ane Seksokowati Rama. Aduh ale paring seratin, aduh ale Seksokowati, aduh ale Seksokowati. Padeng pei salerana, aduh ale Seksokowati, aduh ale Seksokowati. Beremaah mun tak nangkaan, mun loe tale narenting, mun loe tale narenting. Beremaah mun tak tekaan, mun kolek nabek nakare setting le Seksokowati ko. Duh le pribahasa mengatakan le air laut merasa biru, daun jati merasa kitiran. Cinta mulut tidak perlu le, cinta hati jadi pikiran le. Duh le, duh padeng beui le salirana beun le cek buru beun le. Soro kuade beremah epekera salah jengah, epekera masalah jengah. Mayu gandrong laben kakang, mayu gandrong laben kakang le Seksokowati. Cek terona sabu etale, sabu pandek mabon calema. Cek terona neku ebole, neku lembek tak tarema le, tak tarema ko le. Pribahasan mengatakan le makan siri merasa daun, makan daun merasa roti. Kalau tidak bertemu sehari rasa setahun, kalau tidak bertemu setahun rasa mati le. Le Seksokowati marah le. Duh le mayu gandrung kalaben kakang. Soro kuade beremah epekera salah jengah, aduh ale bareng seratin,
du ale sekso kuati alos ongku bakna du kole nale alos ongku kole naye bintang ape senyaropo bintang pajung emor deje bintang pajung emor deje dunape mak seekata kole tak burung ka adik bulele ka adik bulele duh lek sekso kuati lek sekso kuati lek maraja buru boan lek mungkin tak catur Raden Brobo Kesumo catur mangken nang paseben agung nagere Tunjung Kegono seka dimang pong kebeepon bedi akumpun nang paseben agung Tunjung Kegono catur mangkin nagere Tunjung Kegono Prabu Seksokorojo bedi makumpul ponggebe kraton de paseben nanging sabulun epon Prabu Seksokorojo micil de paseben langkung dimin catur saat mangkin satejena Sinopati kula reksa kula dono kula mesti sami-sami areng-sareng kangkui mecil de paseben agung kangkui ngadep punapa dadi prembegan ipun Prabu Seksokorojo panika sami-sami iki belum oning satejena sami siap kaangkuin mecil de paseben agung akad jamentang langka mangkin satejena Sinopati satejena Sinopati ampun sami-sami sekek tantuk neng paseben agung nagere Tunjung Kegono kula reksa kula dono ampun sami akumpul sial dalem pangkelen ipun punapa beningan dadi perempuan ipun Prabu Seksokorojo panika ki belum oning mangkin dari ongkoran Prabu Seksokorojo bakal masuk mangkin dek paseben agung akadnya juga mentang langka mangkin Prabu Seksokorojo rupaipun mangkin Prabu Seksokorojo ampun tanduk dek paseben agung nagere Tunjung Kegono bunga rasaipun dalem pangkelen ipun lantaran ampun yadep asrengan satejena Sinopati milana sampun yadep saat mangkin kasukan kangkui angan tiga mangkin Prabu Seksokorojo dan satejena Sinopati
mungkin Prabu Seksokorojo nalindro nagare tunjung kegono aroma sabunga panggalian lantaran yaduk asrengan satejena Senopati neng epaseben agung nagare epon Prabu Seksokorojo Pate kolo rekso juken pate kolo dono bunga rasana ate salanang ko yadep kalabenduan estona pate engkau makumpul beendek pasipen lain tanda engkau berde kepentingan si bekal eti begede kabeen tapi pate saat belum engkau ni beeki apa tetitang kepentingan sakat teringko atanya soal kacemperan nabuan sila itu tugas aja ke kaman negara dek remah apa cemper apa jek juken negara apa makmur apa jek patih kolorekso ngestoaki debuh Gusti Prabu sekak lima beten kule siampun tugas keangkui aja ke keamanan epon negara tunjung kegonoh ampun paringi cemper paringi juken aman negara tunjung kegonoh sakak dinto piatur beten kule dek panjeringan Gusti Prabu ya kason jukan dak remabaan patih kolodono apa cemper apa je torjukan apa aman apa je negara tunjung kegonoh mistoaki debu sekak lima beten kule aja ke kaman negara tunjung kegonoh ampun paringi cemper tak mangki pun apa tetih sangkal pun apa tetih pikiran ipun beten gaule torjuken nagre makmur gemahri paloh jinawi toto terentem kertura harjo sakadinto piatur beten gaule dek panjenengan Gusti Prabu iya kasoon patih koloreksuh patih kolodono pikiran tak sabung lantaran kok gandrung dek situng putri si Asambet Retnoro Srigandi lantaran tak asam punggok pate posang kau ring dilake gok pate tahu been Retnoro Srigandi Arya Pelena Radin Janoko orang sakti Mandraguna ahli mana Milana tung situng acelen kok tak ride kalau muntak ketekan kok perkabinan kalaban Retnoro Srigandi apa gunana kok odi apa juga gunana tetina lindro nagara tunjung kegono aduh Gusti Prabu sing kena beten kula kenging maingak dek panjeringan Gusti Prabu maingak adek panjeringan manabi panjenengan kantos arbuk berde Retnoro Srigandi boleh epon Radin Janoko apun apa tak tetipe beje nagara tunjung kegono patih koriksu lakar pajet iya tapi mula cinta deremah mula nisar dak remah cek beri padeng keku padeng satya jukan kok padeng salanang adep kalaban been le Retnoro Srigandi beremak anggok mun pas tak ketekan perkabinan le Retnoro Srigandi mayu gandrung mun arena le masa nyumua lamun nyumu masa mudeku
lamun nyarele masa nemuan lamun nemu aduh ale masa padaku Macana putih lamun nyare masa nemu aku lamun nemu masa padaku aduh ale urus gandhi olar olar aleng ker olar daun nyangga beuiko Macana putih muntah kelar kelar ini ser jaga tedung mae ngapaiko mae ngapaiko le mak rati nunggu alus pantes abus nabeuan le pokok nabeuna angsal ande minta aku mantan berempa are beun apa pila ria karupo le je engko minta pangestu de ka beun le ngampar teker mak jalan nyorot ngala kasur kalama sur bermako muntabeng sur bermako pacuduna dari perek entar manje nyimpang teteku Macana putih kunengan kuna eser kaureng eka ngajak eka mimpeko maeka mimpeko oro Sri Gandhi le beremak beremak amun tak tekang kok terang mati mencelak engko le beremak kelun nabe le umpama nangko pas teka apolong tedung kalabun beun mak ontong-ontong geluun be nyanuko endi bini pada nadet ngurus Sri Gandhi mata engko lambe mata engko lambe teka nadet ngurus Sri Gandhi aduh cek terona sapu tale sapu pande puncale mango Macana putih cek terona neku kepole neku lambe tak tarema le si tak tarema go saparua ma andi tarnya arum manis bedenaku Macana putih sapatika andi anak tau manis mak duro benale mak duro benaku le poteh kolorekso pote kolodono iya kasonggo pote la pulang ko gandrung dari terurus Sri Gandhi engko kaso pote tapi Sabrina engko titip dek kabeun singa nagere tunjung ke kono berdepan apan beun si tanggung jawab engkau matur adik kabeun jaga keamanan nagere jaga keamanan nagere tunjung ke kono engkau saja bekal berangkat adek nagere ngamarto dek kasastrian batu koro engkau aboyong arit ngurus Sri Gandhi ngerti kolo rekso kolo dano
apa ngeding apa je egih beten gula merah egih beten gula merah lah pada ngeding ya saat yang tak perlu abid kok pamit bakal berangkat ada itu arit nur sigandi lah pamit gisto kita beten gula peding iti gisto kita beten gula peding iti ya pamit. Kalau dono le beanlah mirang cik nak keret tunjung gonok epas aki dek kasengkuk kalaban bean Gusti Prabu lah berangkat kangkui aboyong arit nongro sigandi perak dumangkuk takuk sompamana deki tunjung ke gonok elorok kalaban reng Pandowo burung ancur sabab ring Pandu sakti matru milana bean salmisan kalaban sengkok ibarat eki orang mandi aja pursa kali mayu jaga kamanakir singa katetiran bean kalaban sengkok gesto aki debuh ngereng kasukan ipun pancringan kabar ya mayu bareng-bareng ngereng tenggula peding ngereng catur neng epaseben agung nagre tunjung gegono catur mangkin neng kaputrenan tunjung gegono aroma sareng sak panggelian epon Dewi Seksokowati lantaran mireng jek tretan ipun gandrung deket noro sigandi katipun apa deki nagre tunjung gegono tak burung ancur andu mangken rasa rengsa mangken Seksokowati catur mangken ning kaputrenan sak belun Dewi Seksokowati mecil langkung dimin saat mangken biang pedih mecil mangken akad ye halos tingkai pun genjer dia ai beli saya tukang kentok deh anak tukang gendang ai beda tukang gendang yo permuan ada kion kok ya aduh assalamualaikum buk katipun apa berkabar narokan saya kimpian saya ibu dah tak saya abi tak nabu jawab wasaan mumpung beda karena omrok matelasan kibuk kula saya sempet
Biang Sosrawati minangka kabula rosoro mongpong ki bodom roma telasan kaula tak langkung nyona sapora mohon maaf lahir dan batin minal jamudin Pak minal jamudin kok minal aidin wal faizin. Oh katipona apa nih acara nana apa yuh nyonat. Oh aku oke. Oh ki malar muka siake kang giyu paringan lancar cikena tekong langkong dek katuan rumah malar muka paringan apa cerah cikena tak asat-asata gua amin. Hah Pak Sinden ada ya Pak Sinden Ada. oh Mbak Sinden daripada saya nyatur katibian Katibian lah. iya bahasa Indonesia nya katibian tuh saya mau goyang pinggul dulu ya. Oh minta lagu ya. Minta lagu sing ngetren tuh sekarang. Oh PPK Lompang. PPK Lompang bibir jeruk saloni selake karena pang sebini ki akemi. Ayo musik. Ayo musik. Tak langkung dekat tuan rumah. Amik beda lebih na 2000. Iya musik. Taritan mi seneng nyumbang anak kau ini kata lo nyumbang anak iya taritan tore taritan nerokan nih kan kari datang kau ini kan
terbang mekar lakuna nika kau le sosa taritan kau tak ada nyumpengi mun tak ada nyumpengi lakuna nika tak nyetol bang mekar kau le nika aduh kasoon yang kita taritan narokan ampun banyak si nyawir kau lagi kunung kena beten kau le penika kabule tak gempang ring dadi kabule taritan salah sakone bo kiri taritan mun tinaju soro asaren tak kerkol sana apa mangken ki belum bungo-bungo ki ai masih bede ai kedua masih di ongkoran alos tengkak kunung kena tinaju sik sokowati ci alosa acelen masih dari ongkoran roh acelen masih antos biang ya kiantos serangan ten gaul ya lu ya biang ya iya sengkok biang antos aki biang iya sengkok antos aki biang tinaju nabo na tinaju nabo jeren kodali biang jeren celeng tada buntok na biang jeren celeng tada buntok na biang engki mun ajalan jeren aboli biang jelen malam tada takok na biang jelen malam tada takok na biang pariana panalara biang ante duri mak carangan na biang carangan na biang paserana sekelara biang bedepei mak lantaran biang bedepei lantaran biang duh biang aduh engken kelutin aju patepak akina panjenengan kuneng kuna kapuru se kaluara panjenengan tinaju tak patepak adimin iyalah kan kok kapuru biang iya mun tak kapuru tak kirang kok alocotan biang soro kuat mak dek berema biang soro kuat mak dek berema biang mun sengkok mak lu sengkok biang serkeseran obi manis biang janganlah jangan daunanan kabiang daunanan kabiang kerepekaran sambil nangis biang jang bajangan ya dana lu biang ya ambu kelu ya ambu wah apa wah biang ya kemana tinaju
ambulu biang sakejak bayang kok ngiding suara masih biang ya arwah masih ngetek ruaya wah biang wah Kak Emas ring segenteng berupu kesumu wah biang ya duh Kak Emas berupu kesumu Kak Emas berupu kesumu duka emas berobok ke sumuring segentang dupane Kak mak seksoko hati Kak Emas berobok ke sumur dupane Kak seksoko hati Kak Emas panika sekso kuat ring segenteng mak brombong ke sumu Kak Emas mun tak kuat kau lengabes eki Kak Emas mak saleh rana ring segenteng duka emas robo kesumu Kak Emas ring segenteng nangge kaula Kak Emas mancing mundung mak nenge taman ring segenteng Kak Emas ngeneng setong mak panyangsang Kak Emas brobo kesumu kau tedung mak duta nyaman ring segenteng ring setong kaposang ring segenteng Pacuduna mak dari pereng entar manja
ngampar teker jalan nyurut ngampar teker jalan nyurut ngalak kasur kana maring sing gendeng atene serka emas kaula tak etorot ring sing gendeng muntah pengsur kaula beremaring sing gendeng lake kaula ka emas probo kesumo ring sing gendeng mun celak lemari kaca mun acelak lemari kaca mun audring lemari jotereng sing gendeng namun melak bedake mata ning lamun melak bedake mata lamun melak bedake mata kaula lamun metem bedake yate bedake yate dubiang duh tinaju ongku nangkuk satya puro engak biang ya engkok parco mangkok gandrung dek ka emas brobo kesumo merkenapa yang kok mun katemun umpaman kok tak katemun kan kok teti bebejenan kok biang ya duh engki mangkana pancingan tinaju je asarenan ri beri sabab mun asaren di beri panika pancingan bo mimpena panika tak kena tinaju ampo napa ampo talpe setan jae pun ring sepo duh melana sabrina biang ya engkok pamit dek kabean sengak jegeneng eka potrenan tunjeng gegono dina ya engkok asaria ka emas Prabu Seksokrojo menurut kabar ka emas Aryano Cuni dek nagere ngamarto ngecok ada wiret noro Sri Kandi mun bisa pelanga kala bensengko esaria kala bensengko ya biang ya duh engki manabi pancingan ampun paserenan manabi kapotren kain kadintoten kaula sebekal aja geeh tak kira bedepan punapan tanggung beres tinaju
Duh sengak ya biang ya. Mayuk bean kala benseng kok engkok ereng aran bereng dek kaung koran biang. Bean kaung koran kok kaluara biang ya. Engki ngereng jaringan. Catur mangken ning eka putrenan catur mangken ning paseben kasastrian Madukara Raden Janaka badhe makumpul punakabanipun Kelura Semar Bagong sebedi aprisian paseben agung. Aduh mangken paseben agung. Aduh mangken sak belun Raden Janaka micil langkung dimin Kelura Semar akadia jula-juli lampaipun. Duh, bila Semar keluar, siningku tak ada sakale. Bapak Faisal sarengan Bu Emi nikah dalam acara Hakika Putrana Sia Sampet Mas Azam malar muka hajat dari dan rumah anda dia kia ilmu sebaroka mungkuda ka kaula nikah na banggi cemungking orang ngakan ni hari di budi na kaula pun ayo cel kocel apa lebih pada tak ngaltok mari nagian oh mak ngaltok botor benja cek 2000-an lo di mawe tak langkong bantu tetep layar ya. follow TikToknya Cak Imam Cop talkip colok nanan riaya gak goreng kopi ngadep meja raono jajani ojo percaya karo prawan saiki randuwe blonjo ngamuk tanggane ngona-ngono salah peno dewe ubur ikan lele penonton kabur le
Sabis mator abdi dek para ajunan panyabis kaula sasa ngiring longku pasai ngolah tenawa yang topeng bangkitnya macan putih sumber kolak panggen nane serkeseran nabi manis jeng lajengan daunan angkaning ker pikiran kaula mak sambi nangis do jeng bojengan sangkune tika sorong icung kaula makdungi cunga Pak Faisal sorong icung kaula ngicunga Pak Faisal pikir kerang bulat tanpa Ibu Emi kema anak asam si ake kane ko mak bula tak dangali karo benar dukong langkong Bapak Faisal do Ibu Eme tak katingkelen arek-arek maala lancor arek-arek maala lancor do berma'amula mun tak tekaan dari berak dari kending berada jenalu kulu beda setang gua raja pacutan seasma epon potre koning atapa dalam gua sepeteng tengah malam bedanya apa siapa orang segenteng Pak Faisal se tada ngirim dungan Bu Emi sakalangkong ih bila datang nyerbu sakalangkong papa ini gak bener bisa mainan kan nih kak nah, Joko mata na jopek dia sek mana Joko lah ya mau orang Joko cua tak lah ngalih masih lama tak jopek Joko cua beda setong dupa Eme Pulpa Esal sakalangkong mak paparengan serkeseran opi manis jang lajengan dauna
Dak karepa tak pamelu wa Semar. Iya. Oh, tina tekak berek je aja. Ngejunga kaula sakalian naki. Kiamat mawar mawar. Sabab kaula tak nangale azam. Hah? Aduh. Seakeka maempon tedung serkeseran obi pae jeng lajengan bebena bereng kerpekeran tika eka sake takok tika eka la oreng sakalangkong dek tuan rumah papareng ngapon etarema moga Allah semalesa selebih raja selebih Pak Faisal acara na akekah dungan Bu Emi pon mare ngirem. Oh kasut katibian nanti abah gongin gong mara gong paman nabu kelbuan lah gong Du angin dopaknya rabak pada Pak Aki asik bah salam kerong dak matura salam kerong dak taritan satuju Cukende tuan rumah Aisos anak dia Du angin pada Pak Aki pada Pak Aki salam kerung dereng matura dereng matura salam kerung dek rombongan macan putih salam kerong dek tuan rumah asik sampir leres mak perek lase dek lasa dek berek mak pateng gina tep layar agle sambi alerek bila agle tika tade kikina bila agle tade kikina bila agle tade kikina Du angin pada Pak Aki pada Pak Aki salam kerong dek matura dek matura salam kerong he 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 dek ring narokan dereng narokan salam kerong dek tuan rumah asik angin saparua me andi tarnya ngala nyamplong sede-de jena saparua se andi ana ngala bes elong se rajena Du angin
dek mature salam kerong dek retana rokan salam kerong dek cakan macan putih oh sia ongku na wule niko ku keng ku ma kan lo mau cek lo nabe mak toron hah ente lo voltase toron oh kultase na toron ber apa cak na kini ko ngala oleh na lah tak nyaman ki aja jong tak nyaman ki heeh si nyaman berema mana ente lo nyaman me to me cek ki pasaber man pasaber Pak Faisal tade ngirim anape mata ngirim arwah ki ngoropese mangka namanya nyejar aja jong masa engkiman bekia pese keniko paoro temu laguna tak beli rokok paling man Bapak ika beli rokok jong angkit beli rokok na tibi tak bagi bula bitika Pak Faisal pada pagi salam kerong dereng narokan salam kerong dari Cak Bagong salam kerong dari Paman Semar aduh ale niko pon ngirim tuan rumah alhamdulillah maka peluan maka beloan je ontongan adu bule melo aduh bula melo munta ontong tak ontong melo saebu aduh bagong anape man najan sakonik gong apa du pokok milo caan reng to agung du anape man ayo sakonik ebeng tak kene koman sepenting aduh ria salamat sepenting barokah hijau angki bon salamat gong nape Arya bok dabon kok kan perak ngateratin nggak ayo angki Arya masih corak naratin dah gong niku masih alos tengkaipun akad dia bus pewarno tangki man iya ayo ngatus dina video gong Raden Bagus Raden Janoko parnengan ring Pandowo kun angguna para dewa iring serangan Raji Sidua Retnoros sempet serangan Sri Kandi alus tengkaipun pedi mecil dan pasiben agung Semayu ere
Sempedre kalaben Mak Woro Sri Kandi Mak Woro Sri Kandi erat mumpul mak preng keding lek mak preng keding suruh amun mak sekadule pangampul reng seratin tak kuat engko si adule abe ketur mak cek lempona istirahatin beremamun ateng ka semari abe lebur mak pangistona berema tapesa beremamunyina daun-daun mana koceng ung maungan ya beremamunyina lapeng semar suruh kanceng maon laonan semar ya terak bulan mak cacar bintang repet kaun demannya perak bulan soro entar tak cerukuk mak kaperungan semar rupaipun mangkin Raden Janoko parnengan ring Pandowo gun angguna para dewa sampun yadep asrengan Kelora Semar serengan Bagong kasokan bedih nuturake pangantikaipun mangkin Raden Janoko dek kabulaipun Kakang Semar Bodronoyo delem Raden sugen mbeken gong engke kasoon Kang Semar saklana beken ngestoaki ieu ari yang ngabuledek kasengkok jugen Bagong sakale esto nangkok minta asap bernari manang gemana beken Kakang Semar saklana beken abid sing ngabuledek kasengkok minta asap bernari mana beun yes Kakang Semar leres debu epon ajunan Raden kaula ekocak pong gebo epon rosoro epon sakonjoon koko abdina tak kira ngok-ngokan Raden iya cuken dek remah beun gong cuken narima utabe saper nang kemah apa nje beun gong mana bigaul sobung tak saper nari manang kemana cak nasa paman Semar tangki man bo iya jo bila cak na paman dek berek iya kudu nerok berek mun dek temor iya dek temor jo mun katase iya nerok katase antene sotok tika bo maksudnya nyari rajike cak na bula sero sotok Kakang Semar dalam kak dinto Guste Raden sia tika mah iya ngada enggak katondo tika
Ben kata ndu abi tak bolong marari. Ben engke munti lebih abit perlu tak apolong. Neko pada nasi jel onjelen wa. Beni ada beni sabulan tak bolong ngau. Gugup pole wa. Para pak bulan ria. Ya anu ada posang pole man. Neko cek singa anu mumulan pole dari nol pole. Tengkak boleh. Oke. Beda pun apa Ratin? Sabrina. Oke. Engko minta tolong dek kabeen been kalaben Bagong noro engko dek paseben nagere Ngamarta minurut kabar neng paseben Agung nagere Ngamarta Arya bede pertemuan mendadak Kang Semar. Artena kaula sarangan Bagong ka anggung ngering ajunan dek Kang Ngamarta kasa beda papangkian agung. Iya Kang Semar. Cuma tanya kau Ratin. Saingkeun ka oleh usul katipona para jipun sing kadua kadento napa epek tak ada Kang Ngamarta napa sabuk ning kantor mengemadukoro. Laratina mak neng kapotrenan Madukoro dina Semar. Artena tiacing si kadua kak dinto tak epek tak ada kak. Iya Latina. Engkau tak tahu kia Arya mendadak apa kapar duana Kak Emas darmu kesumu. Engkau tak tahu Semar. Mana bisa kain tong ngiring kasukan ajunan Ratin. Lek oro sembedre ngesto aki debu Kak Emas. Minta asa berenang kemana bean lek. Etina akalaben sengko sabab engko Arya ngeding kabar neng paseben nagere Ngamarta Arya bede pertemuan mendadak ale oro sembedre etina abeun kalaben sengko jugen kalaben ale Sri Gandi Arya etina kalaben sengko ale sembedre minta sabar beun ye lek matur engki Kak Emas ngereng kasukan ipun panjenengan manabi panjenengan ampun mireng kabar jek nang paseben nagere Ngamarta bede pertemuan mendadak ten kula ngedini cek nganten kula kenging kocak raja ipun panjenengan Kak Emas. Iya kasoon kalamun beun ngedini jugen beun alek Sri Gandi sengak jek atokaran beun yelek etina akala bensengko engko entara dek paseben nagere Ngamarta ngestu aki debu Kak Emas mak ata kreder kaula panika ato karana adek Kak Empuk dan kula wajib bakutu atorok pun apa dadi aturan epon Kak Empuk urus sembedre Kak Emas. Duh kasoon kalamun Sabrina Semar Dalem mayu mulai tak abit Semar berangkat Semar ngereng kasukan ipun ajunan sehingga ile tiati ngastete bukan matrengki Kak Emas tukan panjenengan Kak Emas tiati ngastete Kak Emas tukan Kak Emas panjenengan hati-hati ngastete Kak Emas. Iya Jeng apa Semar kaula ngiring Ratin karena kalian pun oning ajunan dek bebet Ratin. Iya Semar Nyi abini Marena Semar mirana kaula nikah ngiring Ratin amarga takok bedepan pun apa ning jalan. Iya be nasi tawa Semar sehingga kaula matur aning Kanja Madukoro perak engkok maenga ada kabeun Ratina beun paenga aki Semar ya. Oke bos siap. Jak nebinian kuah Semar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinaju kaula jugen pamit ka panjenengan Tinaju sengkeuna panjenengan kapekeran dek ka kaula sangoe Tinaju
Esangwana para bagong. Cak ucaan sabole budi naju. Mak bente bude tambah na kaule. Engko tandi pes sebi bagong. Anapa tandi pes? Iya bagong tandi peseng kok ya. Bukti na pun tandi pes pun. Tina pun kaule anu pun. Tina pun kaule anu. Amit kaule. Iya gong. Duh kampuk koro sempet rengki. Serena saat mangkin ka emas januko ampon no cuni dek pasepun. Dan kula serangan pancringan ka empuk melia gempeng. Aku boya salametan. Aku boya salametan ka empuk nyopria ka emas. Janoko selamat perjalanan engki ka empuk. Iya mayu le. Kalamun boan entara ka pasar kalabon sengkok mayu. Lebet dedek temur dina ya le. Matur engki ka empuk. Pengsanik pengnuri tretan ko sampi kontona kejem nyuun pamit semulia kaula nyuun pamit semulia kaula ponta pangkira saja Soro kuat dek berematretan Soro kuat dek berema kaula epekera mak sarancengan Sakadinto parajunan ongkuna carita ki lancang nanging serena saat mangkin bektuh ampun tak ngitini cakanca rombongan macan putih sengkeuna bede kasalaan tur kaloputan dari carita awal kantos akhir tak langkung peten gula nyuun maaf si dari peten kaula manabi cukan atas nama deleng manabi bede kasalaan kaloputan carita kurang nyenengaki dek panggilan epon tak langkung peten gula nyuun maaf si subung betesa selamat tapesa selamat akin pangkin bingking are bingking tahun dek kesenian wayang topeng macan putih dari sumber kolak pimpin langsung serangan Bapak Faris